akekho kuthiwa akeze ambathe nje ngokwesiko lakubo. Kufanele baphoqwe nje bafake amabheshu ukuthi isizwe sakubo asiwafaka. Uma kuyibandla lamasiko, why kufanele kwenze usiko lesiZulu kuphela? Mhlawumbe le amasiko igqilaza abantu, ngoba uma kuthiwa ngamasiko zonke lezizwe ziyaphoqwa ukuthi zenze amasiko isiZulu ekubeni zingawona amaZulu. Ukuthi Imfundiso nkulu yase-NCG ithi abafileyo asinawubabiza ngamadimoni, kodwa asinawubakhonza, asinawucela lutho kubo. siphinde sinamukele babukeli bale channel Izwi leZulu. Le i-channel yamaNazaretha kaNkulunkulu lapho khona igama lakhona Izwi leZulu. Uma nje usifuna nje uzosearcha lapha phezulu ubhale ukuthi Izwi leZulu NCG yobe seyavela i-channel. Ku part 1 besikade sikhuluma nomama umfundisikazi wasinika ulwazi oluningi olubaleka kakhulu ngokusebenza kwemoya, ukuhlanganisa uJehova nemimoya nemisamo yonke zonke lezo zinto. Babukeli siyajabula kakhulu ukuthi nakulo part 2 sisenaye futhi umama umfundisikazi. Lapha ke manje sesinesihloko esisha. Isihloko esikhuluma ngaso sithi sibuka lapha amasiko amukelekile nangamukelekile ebandleni lamaNazaretha, ukuthi imaphi lamasiko lawa amukelekile nokuthi siwabona ngani. Ukhona ke umama umfundisikazi Manximalo Mpanza webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu uzosiza ukuthi asicacisele ngamasiko, ngoba isikhathi esiningi amasiko mama ayadida ngoba kube khona amasiko ukuthi ayikeleli ke angihlukane nalo ngofanalo. So ngizocela ke la mama ngale kokuthi nje simosha isikhathi ukuthi amasiko ngekuthelele ibandla lamaNazaretha ibandla lamasiko kakhulukazi. Manje kwebadida abantu abaningi ukuthi isiko lihambe lize lifike phi, mapha amasiko amukelekile lebandla lamaNazaretha wabona ngani. Ngizokunika nje ithuba lokuthi unabe nje kulokho mayelana namasiko. Angiboni ukuthi kuyiqiniso ukuthi kuthiwe ibandla lamasiko, kodwa okweqiniso ibandla lokudumisa uJehova. Le ukuthi ibandla lamasiko yiko kona lokho okugcina sekuholela abantu lapha emsamade sikhuluma ngawo, kodwa manje sesikhuluma ngamasiko. Kodwa ke ngicela ukuthi ngiqale ngaloko okufelwa, ukuthi ke uma uyikholwa ungumntwana kaNkulunkulu, mhlambe ufelwe ingane yakho, insizwa yakho noma intombi yakho, bese kufanele noma mhlambe ushonelwa ngomkakho noma kuhamba umyeni wakho, ukuthi usila kanjani, kuyazilwa yini. Yebo, bayazila, kodwa i-NCG sanqatshelwa ukuthi sizile, ngoba idle ngubo lemhlophe awukwazi ukuthi ungayibeka phezu kwenzila, ngoba ingubo yokukhonza uNkulunkulu akuyona ingubo yokukhonza usizi. So ke ukuthi kube khona umuntu ozothi maye ephucwe ubaba wakhe, uNkulunkulu emthathile aphinde athole isigwebo sokuthi angakwazi ukuhlangana namakholwa ahlangana, uthiwe uzohlala iminyaka emibili ezilile. Cha, asinako lokho kulela bandla, ngoba uShembe wabeka insuku esikhombisa
ukuthi emva kwey'nsuku ezisikhombisa umuntu usehlambulukile ukuthi abuyele endlini kaJehova. ngoba ngokwesintu kuye kube khona ukuthi umuntu ayembatha inzilo bese yakhunyulwa kuleli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ikhona into enjalo. Akumbathwa nje. Ayikho nje inzila kaza. Kusho ukuthi uhlala ekhaya mhlawumbe Uhlala nje ekhaya ley'nsuku ezisikhombisa uze uhlanjululwe. Bese uma usuhlanjululiwe-ke usuyabuya uzohlanganyela nabantu. Ngoba akukho lapho ekubhalwe khona ukuthi ngokufelwa kufanele ukuthi umdele uJehova uhambe uyohlalela kude naye. Sesibona amanye amaNazaretha uthola ukuthi uzilile bese ethi cha akazungena ngaphakathi ethempelini uzohlala nje ngala kwamatshe amhlophe. Cha, yebo bayakwenza lokho kodwa lapha insitshe yakwenziwa lokho. Ngisho ngale kwamatshe nje. Akudingeki ukuthi ihlale umuntu ozilele ngoba iy'ngilosi zezulu kwathiwa zihamba yonke indawo uma kukuthi kubuthene abantu abangcwele. So-ke umuntu akakwazi ukuthi angathi amnyama aphinde futhi eze esontweni azohlala emnyango wethempeli. Emnyango wethempeli kuhlala umuntu omisiwe otholakele necala wanika isigwebo sokuthi uyamiswa, hhayi umuntu ozilile. Ma umuntu mhlambe ephoqiwe-ke wazi ephoqwa ngoba angazi-ke kodwa phela ukuthi usuke umuntu ephoqwa abantu mangabe umuntu abeze kuye amganile ngubani lona ongaphinda amphoqe kodwa bakhona abaphoqwayo. Kuye kufanele ukuthi ahlale aze ahlambuluke ngoba akuvumeleki ukuthi eze esontweni, akuvumeleki ukuthi ambathe ingubo emhlophe phezu kwensila. Ngiyakuzwa mama umfundisikazi. Sikhuluma ngamasiko lana, isiko esiliqaphelise kakhulu njengabantu abamnyama in general nje. Ngokwenkolo yamaNazaretha lithini ibandla lamaNazaretha mayelana nokuhlaba? Ngoba lelo siko leli lokuhlabela abangasekho, amaNazaretha kaNkulunkulu ami kuphi nesiko lokuhlaba? Njengoba ngiye ngachaza ukuthi kuyinkolo yabo kodwa exhumene efakwe encikiswe eNazaretheni. Ngoba ngenkolo yoNazaretha ubaba omkhulu azange asivumele ukuthi sihlabele amadlozi. Kodwa ngenxa yosiko ukuthi kuthiwa usiko kusho ukuthi-ke laba abanenkolo yamasiko yibo abenza lokho. Sho nje ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu aliwahlabeli nje amadlozi? Cha, siwahlabeli nje amadlozi. Asikudli ukudla kuphekelwa amadlozi. Asiwahlabeli, asikudli ngisho ukudla emakithi okuhlatshelwa amadlozi. Mhlambe ungakwazi ukuthi mhlambe noma kungakudli kodwa makuthiwa kuhlabela ukhokho bese uhambisa imali uthi cha ayihambe imali noma mina ngekho kodwa umsebenzi awuqhubeke mina ngekho. Lokho kuyicala kumuntu omNazaretha kaNkulunkulu. Akavumelekile ukwenza lokho ngoba into mawungekho kuyo uma ulula isandla ukhona ngoba uthi aqhubeke loya ngaloko uchaza ukuthi nawe uyakwemukela lokho ukuthi lapho sivivaneni nawe. Kufana nalokuthi uye emcimbini ngesabatha uthi awuzukudla kodwa awukho esontweni uye khona lapha ngoba uthi ushada umfowenu ongakholwa ushada ngesabatha. Manje kufanele nawe ulove esontweni uhambe uye lapha emthimbeni bese ubuye uthi hayi awudlanga ukudlanga ukudla okushisayo wadla ukubanda kodwa wona lokho kudla konke lokho bekungaphansi kwamadlozi kukhulunyelwe namadlozi konke ngisho amakhekhe akhona ukudla okuqondana nomsebenzi usukudlile ukudla okuphekelwa amadlozi. Uzothi omunye sengiyalibona leli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu kushuthi liqonda ukuthi amadlozi amadimoni, liqonda ukuthi labantu abangasekho bamadimoni. Ngabe imfundiso nkolo leyo yebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ukuthi imfundiso nkolo yase-NCG ithi abafileyo asinawubabiza ngamadimoni kodwa asinawubakhonza, asinawucela lutho kubo kodwa asibabizi ngamadimoni. Siyazi ukuthi imoya yabo ikhona lapha abasuke bemiswe khona.
asibabizi ngamadimoni phela nje siyazi ukuthi bakhona abasekho esinqatshelwe kubo baphekela ukudla nokuthi sicele kubo kuphela ngisho ukuthi ke ilokho NCG inqubo esiqhubha ngayo ngize ngifuthi kuloku ukuthi amasiko uyabona nje amasiko ngoba ngavele ngaphuma nje ngaphela sekukhona amanye nje sengiwakhohlwayo ngoba ngayisusa nje ingqondo yami emasikweni ngoba ngabona ukuthi uma ukuthi ngisayicabanga ngizagcina sengona so ke amaningi kufana nani mhlambe ke amasiko akuyibona wona ababalekela kakhulu mabili ileli elokuhlabela abangasekho bese kuba ileli lokuganwa isithembu kunjalo yebo bese kuba ileli lokuganwa isithembu yena abantu ke kuyisiko engingakusho akusisi sono ukuthi umuntu aganwe ngamakhosikazi akusona isono leso ukuthi aganwe ngamakhosikazi ngamabili kodwa ngenxa yokuthi siya controlwa kwase lapha eNCG akuvumelekile ukuthi umuntu okuNkulunkulu athathe isithembu ngenxa yani uma usuthatha ukukholwa kwangempela isithembu sidala ukukhuluma nasebandleni qhubeka sidala ukukhuluma sixokozelisa nje nasebandleni uthi umuntu ungandisa umuzi kamkhulu kodwa angeke ngiqamba amanga ngithi lolu siko mhlambe ithi alivumelekile usiko lelo olungaphambana nomthetho kaNkulunkulu kodwa zikhona izingqinamba ezenza ukuthi igcine kungavunywa ngoba sesenkolweni kaNkulunkulu manje siyaphazamisa ekholweni siphazamisa futhi yena lona osithathile manje inkinga ke umuntu angaba sakwazi ukukholwa kahle manje inkinga ke kumuntu osuke evele yena ephenduka enamakhosikazi amabili ngamathathu kushuthi kumele angezi kuleli bandla lamanazareth kaNkulunkulu noma niyamyekisa umunye unkosikazi cha njengoba sengishilo ukuthi kona akusuka ngaphula ngumthetho mayithathe ethatha amakhosikazi amabili akusiyo umthetho loyo ngathiwa uyaphambana nokukholwa angeke sishutha kalahla umunye kodwa akusiyona into eseyigqugquzelayo ukuthi abantu abayenze esikhatheni samanje njengoba ukuhlupheka kungaka njalo yebo kunjalo kodwa nje mayinawo uyangena nawo kodwa futhi kube nenqubo ayibekwelayo isifune ukuthi ayiphile impilo entsha nalabantu bakhe mayisengene la ngicela mama mfundisikazi sibuyele kulabo abangasekho njengoba singabahlabeli kungabe ibandla lamanazareth kaNkulunkulu ikuphi elikwenzayo imali libanikelela kanjani njalo uma kuthiwa umhlangano njengoba nje umhlangano uzongena evikini lesibili noma elesithathu kuyamenyezela kuthiwa sizobe sinekelela ibani omunye nomunye uzobenekelela umndeni wakubo sibakhumbula kanjalo siyanikela sibacelele uNkulunkulu ukuthi laba abahamba bonile uJehova abathethelele siyabakhanyisela ibani kunoma kumuphi umhlangano uma nje uNkulunkulu sesimcelile ukuthi akazivulele umhlangano evikini lokuqala kwelesibili sisibe sesimemezela ibani bakhunjulwa kanjalo ke abangasekho eNCG cha ngiyakuzwa kakhulu mama mfundisikazi siphinde sinicele babukeli ukuthi ni like niphinde ni subscribe ku channel la mama mfundisikazi kukhona amanye amasiko noma esiyayisiwenze njenge birthday ukuthi sengineminyaka ethile bese ngenza iparty enkulu
ebandleni amazetha kaNkulunkulu yenziwa kanjani leyo nto leyo? Ebandleni amanazatha kaNkulunkulu uye ukuthi umntana wakho uma ngabe sehlanganisele mhlambe noma enze u21 noma uyabona umntana wakho sokukhulile kakhulukazi abamantombazana uye unikele ubonga uNkulunkulu ukuthi uyabonga uNkulunkulu ukuthi lo mntwana usekhulile usengena ebuntombini uselindele manje ukuthi usekulungela ukucelwa agane bese sikhipha umnikelo osibonga uNkulunkulu sicela uNkulunkulu ukuthi aphinde futhi amphathe njengoba bemphethe akhule kahle aze agcine ahamba ayoba inkosikazi yalapha azogana khona. Imemulo nemhlonyana lawo masiko lawo ngaba wenziwa nebandla namazetha. Umemulo asivumelekile thina njengabantwana bakaNkulunkulu ngoba umemulo kuyinto eyiqala lapha emsamo izinto zezinto ezingahlangene nokukholwa. Kufanele ukuthi uzikhulunywe noJehova njengoba kusuke kuthathwa lo mhlwehlwe nje leyo nkomo leyo usuke kukhulunyiwe kuyo ukuthi ihambe uyotshela abantu abadala lapha noma imbuzi uyotshela inkomo ihlatshwe ibulawele ukuthi umntwana ukhulile uyemula akukhulunywa noNkulunkulu kukhulunywa namadlozi. So ke asikwemukeli lokho ukuthi kwenziwe einganeni zethu ngoba lokho inkolo yomdabu akuyona inkolo kaJehova. Hey, sikhuluma ngamasiko la enesiyazi ukuthi maningi kunesiko lokuthi nje mangabe ngithenga imoto noma ngithola umsebenzi noma ngithenga umuzi sengifuna ukubonga. Kungabe inqubo yebandla lamanazatha kaNkulunkulu enza njani amanazatha kaNkulunkulu? Aqala mhlawumbe ekhaya eyobonga kwabadala bese egcina mhlawumbe la kuNkulunkulu wasekuphakameni. Cha. Yenzi nje masithola umuzi sibike ukuthi umuntu omade khona athi osenginomuzi manje ubongwa kuNkulunkulu umuzi uyanikela usho ukuthi umuzi wawucela usutholile. Amakholwa angaya khona mayifika athandaze azokubongisa kuNkulunkulu bese kuyashiya ukuthi lo muzi lona usho ukuthi umuzi wabantwana bakaNkulunkulu ufanele ube nophawu lokuthi umuzi wabantu abangaphansi kwaNkulunkulu njengoba uShembathi nje akuthiwe dumisana uJehova yobe sekuba njalo kulomuzi ukufika amakholwa nje azothandaza hayi ukuthi kubongwe kubantu abadala kuphelele la kuphela. Emokuthengeni imoto ke uma umuntu ethenga imoto mhlambe leyo moto ayintsha uyithole nje imoto esetshenzisiwe safundiswa ukuthi ke umuntu uma eyithengile leyo moto khona imoto ngesinye isikhathi bayithengisa ngoba benosiza ukuthi omnikazi wayo washonela phakathi bese le moto iyathengiswa ingazange ihlambuluke bese umoya walomuntu azuthi le moto sengayakhe ngwabona usungena engozini ngoba wafela kuyo le moto manje sebona wena so uyibona le moto seyime komunye umuzi so ke ungayithola wena ngokwakho usungena kule ngozi angena kuyo. Ngalokho kufanele ukuthi uma imoto isetshenzisiwe ufike ebandleni ubike kuNkulunkulu ukuthi le moto uthenga imoto kodwa iyayisetshenzisiwe. Bakhona abahlambululi ebandleni bayaphuma bayihlambulule le moto bekhuluma kuNkulunkulu ukuthi ingamletheli ukuhlupheka ngoba lona wayidayisa wahlupheka wazodayisa yona kuphela kwayo ingamdaleli ukuhlupheka. uNkulunkulu akayihlambulule noma ngabe ukhona ohambela ngaphakathi kodwa uNkulunkulu akakhulume nawo lo moya ukuthi isithengwe ngwena ayikusesiyona eyawo lo yamoya. Ngaloko ke isihlambulukile imoto ubike kuNkulunkulu ubonge kuye kokuqala ukuthi ngiyabonga sengithola imoto. Kokwesibili ngithi angisho ukuthi le moto seyake yasetshenziswa angimazi umnikazi wayo ukuthi wayidayisa lapha kwabunjani khona noma yadliwa ukuthi izogcina isidliwa nalapha kuwena. Bese ke kuyathandazwa ke
ngoba nangesikhathi abahlambululi behlambulula bayathandaza usuhamba ke kanjalo akukho isiko semsamo ayikho inyongo ezofunakala ukuthi ichelwe kubuye kulengiswe ngayo ichelwa ngamanzi abusisiwe ngabahlambululi phela bayihlambulule ngobushembe wasibekela abahlambululi iyona nyongo yabantu abakholwayo leyo amanzi okuhlambulula akhulunyelwe kuJehova kuphela mamfundisi sisabhizi sisagxile kuwamasiko kunesiko lapha lesintu uthola ukuthi izintombi ziya emcimbini yesintu mhlambe umcimbi kaNomkhubulwane kanjena kungabe izintombi zaleli bandla ibizwa ngamakhosazana zivumelekile ukuthi ziye lapho naso siyobamba iqhaza lapho ngoba umuntu uzothi akukho ukutheni mhlambe singathi kuphambene nomthetho kaNkuluNkulu kodwa ngizozwa kuwe ke mamfundisi kazi ingane zamanazareth kaNkuluNkulu azivumelekile ukuhamba uNomkhubulwane ngoba okokuqala uNomkhubulwane ushemba kasho asitshela ngalutho ngaye akasitshela ngalutho ngaye okwesibili makiwa kuNomkhubulwane kiwa ngesabatha okukhomba ukuthi kuseyiyo into yomdabo kuseyiyo into yamadlozi into engahlangene noNkulunkulu abakwazi abantwana bethu ukuya kuloyo mcimbi ngoba kufuneke bangamdumisa uJehova bayodumisa uNomkhubulwane bengcono bengambethe lutho ngenhla beyogidela uNomkhubulwane abethu abantwana uma kuthiwa bayasina basinela uNkulunkulu hayi uNomkhubulwane ubiza abantu ngesabatha lelo uJehova athi bonke abantu abahlale phansi badumise yena yedwa hayi cha mbukeli ngiyathemba ukuthi uyabhema uyakholwa ngencazelo esitholayo lapha ngamasiko ngoba maningi amasiko othola ukuthi uyawenza uthi uwenzele ukuthi uNkulunkulu asondele kuwe kanti uyithola ukuthi uNkulunkulu useqhelile kakhulu kuwena so ngicabanga ukuthi le ndaba yamasiko ibale kakhulu isihloko leso esithinta abantu abaningi ngoba le ndaba yamasiko ihambe ibe nalokho ukuthi abantu bathi no isiko phambili nalo lihambe kungashiyani kokubili kubalansisana mhlambe nje mama mfundisikazi ukubuza nje isiko eliphambene noNkulunkulu lo uJehova ulibona kanjani iziphi impawu olibona ngaleli siko kwelesi asingalilandeli usiko oluphambene noJehova ilolu okuthiwa liyokwenziwa kuye kulowo mcimbi ngesabatha mangabe lowo mcimbi ngesabatha loyo lo siko noma ngabe usiko alemolekile kubantwana bakaNkulunkulu ngoba abantwana bethu sibafundisa ukuthi ngesabatha kufanele bazi ukuthi kudunyiswa uJehova ngeke ufundise umntwana imfundiso ezimbili ngesikhathi sisodwa uthi akakayi kuNomkhubulwane ngapha futhi uphinde uthi hayi khona u25 ingane zalapha nje zigcina nje umthetho ka25 lapha ikusina khona nasemhlanganweni ukuthi nje zingaphuma nje ziyosinela enye into noma ngaba kuyeni Nomkhubulwane kodwa nje enye nje into engahlangene noNkulunkulu azike asikwazi ukuthi sibavumele abantwana bethu ngoba njengoba sinabo siyabafundisa ukuthi sizithi noma sesingasekho basale bazi ukuthi akwenziwa lokho uma umuntu umntwana kaNkulunkulu unamathela kulokho okuzothi mayekwenza uNkulunkulu ajabule akufuneki umntwana umfundise ukuthi enze into azothi uNkulunkulu mayembuka uNkulunkulu angajabuli kusho ukuthi ke indaba ke insiji njalo kabantu abantwana abaye kunoma imuphi nje into engafaka igama likaJehova kuthiwa yamasiko yabantu cha abayi ngiyezwa kakhulu mamfundisikazi masikhuluma ngamasiko mhlawumbe khona lapho engilibele khona mayelana nokushada kunabantu uthola ukuthi la
umuntu ophendukayo mhlawumbe umuntu wesifazane uphendukela kuleli bandla usethola umntwana uzongena kuleli bandla kunalento esiyisizwe ngamaNazaretha isiko lokuthi lo muntu loyo kumele athole umkhwenyana enze sure ukuthi akadlule emhlabeni engamtholanga umkhwenyana ukuze ezokwazi ukuthi angene ezulwini. Labantu bagcina sebenikwa igama lokuthi ba lokhuzana entethelelo izintombi zentethelelo la kuye bamise kanjani lapho ebandleni amandla kaNkuluNkulu abantu abafika sebe nabantwana abantwana abasuke sebethole abantwana sibabize ngokuthi ngamantombazana ngoba sibahlukanisa ukuthi amakhosazana asibabize ngentethelelo ngoba leli gama leli liyinhlamba kusho ukuthi ke angiqale lapha ayithini ma umntwana onile wathola lo mntwana uyalibekwa icala kodwa uma sesiphela phela isigwebo sakhe ehlanjululwa engena phakathi esontweni naye sowumNazaretha kaNkuluNkulu akusekho azosala kukho ngoba igama lithena uyathethelelwa wahlanjululwa wangena esontweni ezulwini uzongena uzongena engena umkhwenyana angizwake sengisho ukuthi ezulwini uNkulunkulu uzomamukela yini engena umkhwenyana ngoba kuye kube nalezo inkulumo zamaNazaretha zokuthi uma ngabe ngeke ungene ezulwini ungaganiwe laba abasho njalo basho kuleli yazulu bebengikhuluma ngalo izulu abasho leli uShemba sithenga ngalo leli uShembe asifundise ngalo ungena ngokugcina umthetho kaNkuluNkulu awungeni ngokuthi uyinkosazana awungeni ngokuthi uyinkosikazi ka14 noma uyinsizathu ungena ngoba uzotholakala ugcine umthetho kaNkuluNkulu leli izulu kwethina esikhuluma ngalo esizabalaza ukuyakulo ilelo lokuthi nje wonke umuntu uyothola icala uma ephula umthetho kaNkuluNkulu ithi ke inkulumo ke beke uphulile kabantwana wathola lo utholiswa umntwana kodwa mhlanje ehlanjulule ngena ngaphakathi akekho umuntu uzombiza ngentethelelo ngoba leli gama lentethelelo liyinhlamba ngoba intethelelo ayikusho ukuthi ibekelwe ukuthi icelelwe lamantombazana athola abantwana ibekelwe wonke umuntu onayo noma ngabe wone ngani okusho ukuthi kungcono kuthiwe lonke ibandla lentethelelo ngoba akekho umuntu ongaqamba mangathi yena akukho lapha angacela khona intethelelo noma aqamba mangathi yena akoni lutho isono akusiso sokuthi intombazana ithola umntwana kuphela kunenge uNkulunkulu akubekile athe singakwenzi uma ke thina sibadala sithethelelekile sangena ngaphakathi pho ke izingane lezi mazayithethelelekile kungani zona bese sekuthiwa intethelelo engeke zingene asinalo ke lelo zulu elingenwa ngendoda nangenkosikazi izulu esiyakulo ileli athe uShembe kufanele ugcine umthetho kaJehova wesaba uJehova noma ngabe ungubani noma umdala noma mncane kodwa maye etholakala ukuthi umesaba uvumile ukwesaba uJehova njengoba uShembe eshilo uyongena ezulwini nayo intombazane le kuthiwa intombi yentethelelo ingangena ezulwini usale ngaphandle ubopha ibhande lemnyama noma ungumkhokheli uma wangakholwa sikholelwa kuloko futhi hayi ukuthi sikholelwa ukuyasho njalo ingilosi usekhona lapho mayelana namantombazane siyayisibona kwamanye amabandla amaNazaretha ukuthi mangabe uyintombazane awuvumelekile ukubamba iqhaza ezintweni njengase emgidini inkonzo yesidlo mhlambe nje nokushumayela awuvumelekile ukuthi uphakame amaNazaretha kaNkuluNkulu ngabe bona awaphatha kanjani amantombazane amaNazaretha kaNkuluNkulu intombazane mangabe icelile intethelelo kuNkulunkulu yahlanjululwa yabuya esontweni akukho enqatshelwa kuko
iyangena emgidini banayo imfunulo yabo ngoba bathethelelwe. Akukho lapho kufanele bangangeni khona ngoba bathethelelwe kona ukuthi bangene ebandleni benze konke okwenziwayo. Phela nje mabezokwenza njengoba kwenziwa. Bayicelile intethelelo njengayo wonke umuntu osonile. Njengoba nje ebandleni khona ngisho abantu ababulala abantu. Kodwa bahlanjululwa kwathiwa bangene ababulala abantu. Babadubula bafa abazwayo. Kodwa ke kuthiwe sowuthethelelwa akusokhuluma asikaze sizwe ukuthi babizwa ngentethelelo. Kodwa kubizwa lamantombazana. Kusho ukuthi ke uma usuthinta leyo ndaba sizosuke ibese ifaka izinto eziningi ukuthi ukuthetha indaba yentethelelo ukuthi la eNCJ banemvunulo yabo. Bayangena futhi esidlweni ngegama phansi kwegama lokuthi bathethelelwe njengoba nalabo badubula abantu bese bathi bacela intethelelo nabo bangena esidlweni nabo bangena. Kunabantu abagcotshiwe abaqoke ingubo isolo njoba besikhona izolo besibazi besingena nabo esidleni sibazi kahle ukuthi baphuma ejele babulala abantu. Kuye kube naleli gama lamaNazaretha lokuthi phela amantombazana awaphelele khona lelo gama yalisetshenziswayo. Lokho kuseyiyo inqubo yaleli yazolo. Umuntu ongaphelele ekholweni intombazana ekuthiwa iphelele kusho ukuthi kungaba ngiloyo ongawugcina umthetho kaNkuluNkulu. Sithi ke thina akaphelele ngoba akawugcinile umthetho kaNkuluNkulu. Hayi ngoba akaganile ngoba akawugcina umthetho kaNkuluNkulu. Okwesibili yabuza ngilozo ukuthi uma amantombazane lawa kuthiwa ngcolile angene kanjani esontweni. Ngoba into engcolile akumele ingene esontweni kufuneka ahlale ngaphandle. Kwathi bangene kanjani ngaphakathi esontweni sebaphinda bangcola kanjani behlanjululiwe. Yayisibuza ukuthi uma bengcolile iminikelo yabo ithathwe la ngoba bayanikela ku14 bayanikela ngisho noma siya lapha bayanikela kuba kodwa kuthiwa abangeke bangene ezulwini kuthiwa bangcolile kodwa bayaya lapha nabanikele bakhipha ngisho umnikelo weinkomo zempepha bayawukhipha ene abaholi bayawumukela lo mnikelo walabantu ekuthiwa bangcolile kodwa iminikelo yabo ayingcolile bayawanikela ku14 futhi banikela kakhulu kudlula kithina yonke into efoneka esontweni baqala bona bakhiphe ngoba lokho kuthiwa manje kuyafuneka. Umbuzo ngiyathi ngilozi uthathwelana umnikelo wabo uma kungafanele bangene ezidlweni ngoba bangcolile uma bangeke basine ngoba bangcolile umnikelo wabo uhlanjululwa ngibani? Ethi kaManazaretha amantombazane kumele njalo ngemhlangano mhlawumbe uJuly ezocela intethelelo njalo ngoJuly kube nomcimbi ayikho into enjalo sekukhanda ibhizinisi ngalabantwana. Ayikho into enjalo. Ade bekhona bonkoshemba khona babelanga bekhona baba inyanga yezulu but asikaze sikubona lo. Intethelelo wayithola ngalesikhathi engene ethempelini indaba iqala ethempelini. Wona wamiswa wathethelelwa wagezwa ngene esontweni isiphi futhi manje leso sicelela intethelelo. Bona laba babaqhubhayo intethelelo bayicela nenibona ngoba intethelelo ngeyethu sonke bangcwele hayi ukuthi ngeyalengane uthi kuko konke nje sikonile thina ake esibadala yini kungenzeki nakithi lokho sihlale siyocela intethelelo njengalabantwana ngoba sekungathi le ingane izona impela esezoneka kakhulu kwedlula laba ababulala abantu njengoba ngisho ukuthi kukhona abantu ababulala abantu babadubula sebekholwa bembethe ingoma emhlophe kodwa sikaze sizwe kuthiwa abeze labo bantu bayocelela intethelelo yemphefumulo abayikhipha. Lezi ingane zange zibulale nale ingane zikhona. Enye into efike ihluphe labantwana uma uthi yabuza ukuthi bonakalaphi boniwa khona ebandleni. Uma boniwe ebandleni oniwe ingane yomgcotshwa. Ame ngaphandle yena ngoba akuthiwa ungcolile kodwa le nkosana yona ingene ingagcini lapho igcotshwe ngumshumayeli
kodwa lona yena kuthiwa ungcolile akaphelele. kodwa akaphelele. Inkosana izothi mayisifuna ukuganwa bese ihamba iyocela inkosazana, akekho ibuzayo ukuthi icela inkosazana leya ntombazane enomntwana wayo akathathi ngani yona, ngoba uma ebandleni kungashaywa lowo mthetho ukuthi uma umuntu one umntwana la ebandleni wathethelelwa ngena ngaphakathi endlini yesonto, anqatshelwe ukuyothoka ukuthi ayokhetha emakhosazaneni, anqatshelwe kuthiwe nje uma usufuna ukugana nguyena lo. Mamfundisikazi, ngisacela sibuyele futhi emasikweni ngoba khona lapho ngizoze ngikhohlwe emasikweni. La mayelana namasiko kunesiko lamaNazaretha lapha ethi khona amaNazaretha abika khona ubuNazaretha kubantu abadala. AmaNazaretha kaNkulunkulu ngaba ayibandakanya nalelo siko lokuthi phela awukwazi ukuthi ungaqhubeka nokukholwa ungabikanga kubona, kumele ubike ucele imvumo kubona ukuthi ubuNazaretha bumi kuphi nalelo siko le. Eqinisweni lonke akusebe ubuNazaretha, konke lokho kuwela enkolweni yomdabu, akuwele enkolweni kaNkulunkulu, ngoba inkolo kaNkulunkulu ikhuluma nawe wena usuke usukuyo. Manje inkolo yomdabu ayibhekene nawe, kufanele ukuthi uphinde uhlehle uye kwamanye amabutho uyocela. Okokuqala akekho ongaphakama amasho ukuthi wakwabezwa bevuma bathi yebo siyakuvumela ukuthi uye lapha. Fuka nje umuntu akhuluma yedwa lapha, akhuluma yedwa aqede lapho athi ubabekele abadala, kodwa angeke akutshele ukuthi uzwile bevuma bathi yebo. Uma bengavumi uyobonakala ngokwenza izinto eziphuma endleleni lephambili ey'tapa khona laphana emsamo. Eqinisweni lonke indawo nje yomsamo thina njengabantwana bakaNkulunkulu sifundisiwe iney'ngane siyayifundisa ukuthi kukwatapa usizi. Uma ufuna usizi hamba emsamo uyobuya nalo, futhi angeke phinde lisuke kuwe. Kodwa kaNkulunkulu, uNkulunkulu unesihawu, uyakubona uma usukholwa, akubona ukuthi awunalutho, kodwa laphayana uyotapa usizi laphakade laphayana. Ngathini nje, ngathi kunjengokuyifaka ekhulukuthu, ngoba uma wayifaka nje laphana uzwa kuthiwa kufanele uthethe amacala, wathethela ubabamkhulu bakho. Ngishiye lelo vangeli selikhona. Bengisathi ngisazobuza ukuthi ngoba kube nalelo siko lokulamula abantu abahamba bexabene, ukuthi bexabene kuthiwa ke yenza umsebenzi ukuthi ubenze ukuthi baxolelane lapha bakhona. Ngifuna ukuze uPaula kakhulu mfundisi. Uma ukuthi siyabazi ukuthi ukhona umndeni onjani, sikhipha club esibaziyo, sikhipha umnikelo sinikele, sicele njengesabathu ukuthi ubaba wami wayengazwani nobaba ongaka, manje ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni lapho bekhona ngoba yena uyababona. Sicela ukuthi uNkulunkulu abalungise ngoba babedalwe kuye. Lokuxabana kwabo kungabi ifa eliyosala kithi, iloko kuphela usho yenzi nje, ukusho nje imbengi kuphela, ungakhomboza uzoyihlaba. Indlu le yabantu abadala isikhathi esiningi ukuba uguqa kuthiwa indlu yangasenhla, ibandla lamaNazaretha kwamukelekile into uma uyakhe leyo ndlu leyo yokuthi nje indlu noma ke engasangenanga kodwa ngoba isiko ayibe khona ekhaya. Asikuvumi ngoba uma ke wakha leyo ndlu le mimoya idlule iye iqala zibona ukuthi kwabo kula, ngoba lezi lamaqhuqwane vela ahlala yona le mimoya. Asinalo nje aselidinga emzini wethu. Aselidingi thina abantwana bakaNkulunkulu, ngeke silakhe. Hayi ngoba sihluphekile singeke sibe namali, noma ngabe singanayo ngeke nje size silakhe ngoba asikwazi ukuthi silisebenzise ngoba siyazi sibuya khona ukuthi lisetshenziswane. And lo wokusebenza lapho kuphambene nomthetho kaNkulunkulu.
so ke impendulo yami ephelele ithi cha i-NCG asinalo iqhugwane iqhugwana lisebenzi njoba abantu esinabo abaningi babe nawo bawayehlisa babe ngabe kwakungayeki phambili abantu abaningi abalaphayana bafika behluphekile bengenamuzi njoba babona namhla banemizi bengenazo ke iy'moto baba nazo ngoba base basiphumile lapha ekhulu kuthu kodwa uzothi omunye phela ke noma ke ngingasabakhonzanga uma ngiyonikela ebandleni ngiqale ngidlulisa iminikelo yami lapha eqhugwaneni ukuthi bayibone bese ke ngiyayihambisa ke lapha uNkulunkulu ayibone kodwa ukuthi bayihambe nabayiphelekezele ukuthi ene bayibone leminikelo yabo cha asikwenzi lokho sifika nje isiguqe esingazange sayo ngoba into eyenza lo sisuke sekusibacelela kuNkulunkulu suke singaceli kubo suke sicelela bona kuNkulunkulu ngaloko asikwazi ukuthi siphinde sokwethula kubo siyothula kulona omkhulu lona obabophile akukho esikhuluma nabo kodwa sikhuluma noNkulunkulu ukuthi ekhaya kwakhona umuntu owabulala abantu kanje siyacela ukuthi lapha khona uNkulunkulu asize ukuthi angavukele ingane bese ingane ihamba ibulala abantu bengenasono kade ungenwe ilo moya walomuntu siyaye sibaceleleke abantu intethelelo ilo nje kuphela kunaleli siko futhi lenziwayo lenziwa kakhulu amaNazaretha lokuthi uma ngabe nangu umakoti useganile bese kuthiwa ke sekukhona umcimbi ozokwenziwa omama ukuthi bafake ibhande bese kufunakala imbuzi noma isibhuzazana sokuthi lele mbuzi ukuthi ke sifake u14 ukuze nabantu abadala phela bezokwamukela ubona bangaboni umuntu segqoke ibhande lika 14 la ekhaya bengazi ukuthi uqhamuka kuphi ngabe ibandla lamanazatha kaNkulunkulu lelo siko limi kuphi nalo yebo ngiyalwazi lolu siko lolu ngiyalazi ukuthi lukhona angazi noma bobusiko noma mhlawumbe bekuseyikona lokho yini amaplan ezangoma ngoba usuke uhlanganisiwe ngokukholwa kodwa bese kuthiwa kufanele ukuthi ube inembuzi yokufaka ibhande le bhande leli liqala liboshwe ilembuzi bese kuthi naleli le 14 lomhlophe uboshwe lapha empondweni bese kubekelwa izalukwazi zakulomuzi kuthiwe nangu umakoti wenu nihlale kuyi manje kubopha le bhande ngeleni kanti ke sonke kwabanjalo kodwa ngenxa yokuthandwa uNkulunkulu asithumelele ingiluzi ezositshela ukuthi lento ayihambi kanjalo yasitshela ingiluzi ukuthi ibhande lelika 14 akusilona ibhande lamadlozi lokuthi kungakhulunywa nabantu abadala ngoba ibhande leli lafika noShembe nalengubo wathi umuntu oganile ososhadile uyobonakala ngokufaka leli bhande aqhamukanga emadlozini ladonswa la seliyadonswa seliba njengesidwaba njengoba isidwaba kuyinto yesintu uma ungahle uyilandele kahle indaba yalezi zinto ezenzeka lapha yana lezi zinto azigqilazi nje amaNazaretha nje kodwa uyayibona ukuthi ziyagqilazeka izizwe ezinye ngoba sonke isizwe sinawo amasiko abo njengabesuthu nje akusiba abantu abafaka idwaba abayifaka idwaba bafaka amabhisho uma ngabe inkolo eyamasiko kwenziwa yini ukuthi kube ngamasiko akaZulu phela ngoba phela amasiko bonke banawo namaXhosa awayifaka idwaba kodwa manje mayisifika la khulweni ayayifapha oxeka noma ngabe wagana kahle waphuma ekhaya kodwa iyafuneka lembuzi kuthiwe yebo khona ufike lapho usuganile waba impela kodwa kufuneka lembuzi ka14 izikhishwe ke lembuzi le kodwa uma usukulandela ubona ukuthi into eseyiqhamuka kubantu ayikho emqulwini womthetho wesonto into nje eyisintu futhi efakwa isinyelela endaweni kaNkulunkulu ibhande
alikaze libe ibhande lelokhuzane lesintu ihlenge lokukholwa umuntu nje mayeshada la eNCG ulubopha ngalelo la ngishada ngoba ilona elizokhombisa ukuthi useyinkosikazi asinayo umuntu uzothi esehlanganisiwe aphinda abonakala engaligqokeli ibhande nje njoba ngithi nje liboshwe imbuzi thina ke asikwazi kwenza lutho ngikwenza leyo nto leyo ngoba ikubisela ekukhulumeni nabantu abadala lapho sisuswa khona njengoba nje ngicela uqedela le ndaba yamasiko ukuthi le ndaba le yamasiko igqilaza abantu ngoba uma kuthiwa ngamasiko bonke zonke lezizwe ziyaphoqwa ukuthi zenze amasiko esiZulu ekubeni zingawona amaZulu akekho kuthiwa akeze ambathe nje ngokwesiko lakubo kufanele baphoqwe nje bafaka amabheshu ukuthi isizwe sakubo asiwafa uma kuyibandla lamasiko why kufanele kwenze usiko lesiZulu kuphela ngoba phela ngelamasiko kugcwele zonke inhlanga besuthu amashangane abatswane bakhona lapha yini singayiboni lezo zinto why kuthiwa abashintshe babe ngamaZulu likhona yini isiko elishintsha umunye umuntu ebuzweni bakhe abenu ngaphandle kwenkolo inkolo iyakutshintsha ukuthi ube umntwana kaNkuluNkulu kodwa nje usiko ukuthi ngingathi ngiqhamuka kwesinye isizwe ngesizwe sakithi singayimbathi izidwaba nomntana nami nensizwa yami kuthiwa ayiselutho ngoba imbathi ibheshu kodwa kuthiwa ugcina amasiko kodwa futhi akatshelwa ukuthi la akeze nawakubo naye ambathe ngalendlela abambatha ngayo ngokwamasiko iyabagqilaza abantu futhi le nkolo le yenza ukuthi umunye umuntu ayibuke ngelinyiso angizange bazonde lapha bathi inkolo yakwaZulu ngoba ungayibonela nawe ukuthi imvunulo evunulwe eNdlunkulu iyona leni ivunulo amaNazaretha nawo amaNazaretha futhi ayaphuma igqokile ayongena lapha emkhosini waseNdlunkulu ngayo le mvunulo athi asenele uJehova ngayo so ke labantu abangena lapha bathatheka njengabantu abazoziphendula amaZulu bangesiko ngisho ukuthi ke lamasiko lawa ayatshekile awahambile yonke indawo atshekele kwaZulu mawungafuna uba umZulu awusakwazi ukuthi ube yiNazaretha ngoba awufaka ibheshu ngaloko ke kufanele ukuthi ukhethe ukuyeka isontweni ngoba abazi ukuvumela ukuthi ube phakathi kwabo ungasifakeli isidwa abakuvumi ukuthi ube phakathi kwabo ungafaka ngalodaka olubovu lolo ungathi uma ulubuka ngelilanga uyolithola ezangomini lo daka olubovu lufakwa la ekhanda awukwazi ungena phakathi kwabo kuthiwa angeke ukwazi izalukazi zizokuxosha azikuboni kuthiwa izalukazi ziyokukhipha ngeke uzikuvumela ungena esizulwini kusho ukuthi ke uma wenza leyo nto baya kuleli yaZulu angilazi noma lingenzansi kwasezulwini la ngempela noma likuphi kodwa konke lokho kuwela kulelo Zulu lelo izulu lomndeni leli Zulu elake labonwa ngomunye umnomzane ongumgcotshwa bese sekhona lapha yana ebuhleni sasizolalela lapho ukuthi nangumuntu uthi uvukile wahambile ukuthi ubona kodwa wavo wathi wabuya le wabuyisa kwathiwa ngoba bengalifaka ibheshu abengasithathile isithimbo manje uzotshela abantu lokho wayekhuluma le ntshumayelo wayewafika egcinene ubamele uzokwashumayela ngaye wathi lo muntu lona owayehlulela lapho ekhona angisazi uma wathi kwakungishaka yini ukuthi wayebeke ikhamba lamasi ikwakuhlela ukhamba lamasi eduze kwakhe yileli Zulu leli uma uzofa uye kulelo Zulu ufaka insoli kukhona lapha ekunezalukwazi ngeze kumukele khona kodwa umNazaretha kaNkuluNkulu akamukelwa izalukwazi umukelwa izingilozi nensizwa yakhona imukelwa ngamakhehla kodwa imukelwa ingilozi ka23 ngisho ukuthi ke iloko engikushoyo kubalaleli ukuthi lezi zinto ziyahlukaniseka azididi ziyahlukaniseka uma umuntu athi
kufanele ukuthi kube khona into oyikhuluma lapho usuke kuhlukanisela ukuthi yena akasilo iNazaretha kaNkulunkulu kodwa usesenkolweni yesintu kodwa futhi awazi ukuthi yini into eyenza ukuthi abe ngaphakathi aphinda abizwe ngomNazaretha ngoba phela usayithanda le yankolo kodwa uma ulandela umlando yasho ukuthi uShembe wayezozikhipha kulezo zinto esinikeza uNkulunkulu ukuthi asidumise uJehova kodwa ke manje uma umuntu ethi yena usezophinda futhi aye lapha nemsamo cha akayena umNazaretha kaNkulunkulu umNazaretha walezi ezali kwaze ifakela insulu Ayike mbukeli wami lapha ekhaya sesiya ngasemaphethelweni ngiyathemba ukuthi uyancela welitholwa ulwazi umama umfundisikazi Manxuma Lompanza asinikeza lona lapha mama kukhona lapha engilibale khona sengiyakhumbula manje ngithanga mayelana nokushada kusalile lapha ngoba uthola ukuthi ingane mayisiyoshada kumele kube nezibizo lapho kuzombeswa khona umama I mean kusekumbesa abantu abangasekho ufuna ukuya lapho ukuthi ibandla lamaNazaretha limi kuphi lithini ngalawo masiko lawo ezibizo eziyayikhishwe ukuthi ke lana ke sesimbesa simbesa ubaba simbesa ogogo izalo zihamba ndawonye simbesa ukuthi lengane ziyigcinile kwaze kwaba lapha hayi ensitshe akwenziwa lokho ngoba ukuthenga lezi ngubo kusekubuyela khona lapha emsamo ngoba zimbezwa abantu abangasekho kubalwa ngisho abangasekho kuthiwe uzobambesa futhi vele siyakhulunyelwa ke nabantu abadala ensitshe insizwa iyalobola bese ke khamba khishwa usuku lokuthi izoshada azikho ibizo ibandleni mayigana ingane igana nje lapha ebandleni azikho ibizo ukuthi imvula mlomo kaBaba yonke lesinto le asinakho ngoba seyibandla kaNkulunkulu asikwazi ukuhletha zibuyele intweni ezikhulunywa ngabantu abangekho kuNkulunkulu akumenyezwa lapha ngoba lokufika isangweni umemeze vele kusuke kumenyezwa bona laba abangasekho ukuthi ubabongele ukuthi nina bakobani bakobani yebo cha asikwenzi la ensitshe lokho akukho mabo okhishwa ngumakoti akukho ibizo ezikhishwa ngumkhwenyana ethengela unina wentombi ama-fridge noma nani akukho lo osofa konke leso ngophela wethu umuntu ingane yami ngifundisile ngenza konke la nabadala bebelokhu beyiqhubeke beyigadile lengane le yize noma iNazaretha cha asinayo ekadwe yibo sineleze ekadwe uNkulunkulu ngoba sikhulu ukuthi ingane mayihamba isihamba nje 25 isuke seyinethikithi lasezulwini isuke igadwe ingilozi ka25 ingane ekholwayo ezalwa amakholo ekholwayo igadwa ingilozi hayi izalukwazi cha hayi siyabonga kakhulu bandla mama ngokusicacisela kakhulu ngoba izinto ezingamasiko nabantu bayabefuna ukungena kuleli bandla lamaNazaretha bese bexakwa amasiko ukuthi manje isiko lami lizohamba limi kuphi mhlawumbe sesiyophetha nje kungathini ukuphawula ngalesihloko mhlawumbe kukhona nawo okunye okucabangayo ubufisa ukusho lapho ithuba lokuthi ungakuphawula mfundisikazi lisalile nje lokunye kubizwa ngokona lokunye bakubiza ngosiko na ukuthi njengoba kusuke nje umuntu athi uyagana athi uganela ingane yakubo eyachitheka awu impela ngazi ngikhohlwe kanjani lokho yena manje bese bathi ke iyahlupha leyo ngane kusho lezi ngoma ilapha esontweni sekumele ukuthi ke lo ayocela intombi ithi uganelwa loyo muntu ongakaze ethiwe ngisho igama kwesinye isikhathi ngoba kuthiwa nje umntwana owaphuphuma uyafika ekhaya lo mama uthi akakaze aphuphumele umuntu akaze nje zaphuphumela umuntu bonke abantu abakhe bakhona akanayo ngisho washona kodwa sitheleza ngoma aganelwe umntwana owaphuphuma mina thusekhulile asinalo ke lolu siko lelo liphambene noNkulunkulu
asinalo. Hayi siyabonga kakhulu mama Mfundisikazi ngenxa yesikhathi ngiyazi ukuthi kuningi kakhulu ubusengakusho kodwa ngenxa yesikhathi sicela ukuthi uvalelise siphinde sibonge kakhulu ngokuthi ube nathi kulelu uhlelo kwi-channel yethu Izwi leZulu. Siyabonga kakhulu mama, valelisa mama. Amen. Siyabonga. Ngibonge ngithi ngelinye ilanga sizobuye sichaze indaba yokushadela ugogo owahlukana ekusengizawushada bagcina bahlukana bese sikhipha umphumela walona ovuma ukuyommela. Amen. Ngithi ke siyabonga kubalaleli. Amen, siyabonga. Amen.